Kurumirira gututhuka kwa murimu wa kuharwo gatema kaunti-ini ya Kirinyaga, Akenya ni moritio kwihuga mirire makiria muno mahinda-ini maya ma thigũkũ. Andũ atatu nio mararigitwo thibitari-ini ya Kiruguya gukirikana gututhuka kwa murimu uyu gucungiririo ni mbura nene iri ikoretwo igithie na mbere, kuona gutire na mitaro ya guthereria mai ma giko oro ũndũ ũmwe na gukorwo ati cioro nyingi ni ihobokete. Kurumirira mututhuko uyu, aruti wira ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri ni moritio guikara maitho niguo gukũrana dalili o ciothe ingikuruhanio na murimu uyu. Mtu akisikia kama kuna msukasuko ya tumbo ama anahara kidogo, tunawauliza wakimbie hospitali and they'll be attended. Ona kuhana roguo thirikari ya kaunti ya Kirinyaga yugite ni racaria kihonia na muno guthomithia muingi uria ubatie guikara niguo kwigiriria murimu uyu. There is no cause of alarm in Kirinyaga. I want to assure the residents that they are safe. But should there be a case of any kind of that nature, tafadhali kimbia hospitali ya serikali iliyo karibu na wewe, dawa ziko na kila kitu sawa. Dalili cia murimu uyu ni hamwe na kuharo, gutahika, mwiri kwaga mai, urugari mwiri-ini hamwe na ingi. Kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi, gatagati ka andu milioni 1.3 na milioni 4 nio magumagirwo ni murimu uyu o mwaka, na ba ya andu aria makuaga ari gatagati ka andu 21,000 na 183. Hari makiria ya andu 250 aria monekanite na dalili cia murimu uyu guku bururi-ini mwaka uyu, andu matanyihire 30 nio makuite. O riri kaunti ya Nairobi, Garissa, Mandera na Turkana ari kumwe gwa kuria kugwetetwo gukorwo ari ugwati wa gututhuka kwa murimu uyu. Handu-ini ha Kameme TV, gitagwo Ngina wa Waduro.